078 63 69 336. My number. Hey, hey. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Big man. Umakhosi useyakwazi ukuthi mina impilo yami nayo isitshintshile. Awunodladla wanhlalela phansi mina wantshela wathi uJesu ukhona yazi. Mina kwakunzima kuthi mpenduke kodwa lina lahamba lami ngiyabonga. Uyabona Titi, want you my hands are big time, yes. I owe you my life. Simo sasinzima Satane ehlala ngami wathi uJutam lo Junior bakhona ukuhlala nami phansi besathi bayangipreacha nje wathi uworship balipreach ivangeli likaJesu phekwa yazi ngaphenduka ngahulwa ngumoya ngahulwa ngumoya oyingcwele Nkulunkulu khona uhleliwe wayentshela ngekhempe ephumula ethi weke yazi italente livalelwa qhubeka ngalo wanikwa kumlimi kumele ulifeze kusazozolunga amaduze kusazozolunga lungile lokuhle ngiyazi lapho ekwaphila njalo langcina my brother and sister in Christ lidombona one day anele ukuphi ke lilalela malanga buyayo ngizotshaya igospel emnandi asiyeshisa amathambo ethu eshisa amathambo ethu sonke iyabivutha amalangabi iyabivutha amalangabi asiyabishisa amathambo ethu yabishisa amathambo ethu uyabona mina